reka twongere tubasuhuze kandi tubahereze ikaze muri aya makuru y'aya manywa. Muri rusange tugiye kugaruka kuri byinshi. Ubu ngubu rero nta kindi tubazaniye, tuzanye ya liste ndende y'aba basirikare bakomakomeye ndetse bamaze kuba bashyirirwaho bahamagarwa. Ni abahe? Tugiye kubagarukaho tubave imuzi n'ibuzingo, tubabwire ese ni bande. Ni amakuru tutari bumare mu mwanya muremure. Ni iyi liste tugiye kugarukaho. Nyuma y'iyi liste turaza kuba ndetse tubagezaho n'amakuru ari kuvugwa muri teritwari ya Rubero uko bimeze. Turaje nabyo tuvuge uko muri teritwari ya Rubero situation uko zihagaze, turabiva imuzi n'imuzingo. Muraza kunyemerera duhite dusimbukira muri Shabunda, aho amakuru atugera tubwira ko aba mercenaires bamanutse bamaze kuba berekeza muri teritwari ya Walungu, bashobora kuba bari buze kwigaragaza uyu munsi. Hanyuma turaza kuba dusimbukira kuri situation uko imeze. Hanyuma ubu ngubu turi mu makuru, ubwana Clever Bemba atubereye mu nama hano haruguru muri quartier Kahembe, ndetse aratuzanira byinshi biri kuhabera. Ariko kandi nanjye ndavuze nti reka nitereke hanyuma mbagezeho uko situation ihagaze, cyane cyane nk'iyi liste ndetse n'amakuru no muri Walikale ntabwo byoroshye. Hanyuma muri teritwari ya Ituri amakuru atugera akatubwira ko abaturage bakomeje guhunga umusubirizo, benshi bajya bahungira mu gihugu cya Uganda, nabyo tugiye kubibabwira. Tubashimire rero ndetse tunabahereza ikaze. Ngewe nk'ibisanzwe ni Rafiki Kijana Machachari, mu bana ndetse ubagezaho amakuru abatariho ivumbi. Ikindi dushobora kubabwira, nyaboneka ku Ntare official mushobora kujoininga ku magrupe yacu ya WhatsApp. Amagrupe yacu ya WhatsApp mushobora kutwandikira kuri 0796607666, hanyuma ubundi tukabana ku rubuga rwacu rwa WhatsApp. Sibyo gusa, mushobora mu by'ukuri kuba mwanadutera inkunga abakeneye yuko ibikorwa byabo tubimenyekanisha. Nanone mushobora kutwandikira kuri izo nimero tubabwiye, hanyuma tukaganira tukareba uko gahunda ibikorwa byanyu. Nyamara baravuga bati wabuze umuranga ngo yaheze mwa nyina, niko numva babivuga. Rero namwe mushobora kutubwira, hanyuma ibikorwa byanyu tukabimenyekanisha hirya no hino. Mu by'ukuri kuba dukurikira mu by'ukuri benshi, bihumbi bitari bikeya bidukurikira ahangaha ku Ntare official. Munyemerere rero twanzikire kuba officier 41 bose bamaze mu by'ukuri b'abasirikare ariko kandi n'abapolisi. Twavugiye ko ari abasirikare ariko ntabwo twabwiye ko harimo n'abapolisi. Kuva ku ifatwa rya Bunagana kugeza amagingo aya ngaya abo basirikare bahamagajwe. Abo basirikare babaye convoqué na inspection générale cyangwa se générale de l'armée, cyangwa se ubugenzuzi bukuru bw'inzego z'umutekano mu gihugu. Iyi inspection générale y'igisirikare yahamagaje abahograde 41 barimo abasirikare ndetse n'abapolisi bashaka ko ngo hashyirwa umucyo ndetse ngo ku bikorwa byagiye biba kuva ku ifatwa rya Bunagana 2022. Tugendeye ku makuru wenda yanditswe n'ikinyamakuru kimwe cyandikirwa mu gisirikare ahangaha, iki kinyamakuru cyaje gutangaza ko cyabitangaje tariki 20, cyavuze ko ngo aba basirikare bagomba kumvirizwa cyangwa se gutegwa amatwi, yego, hanyuma bagasobanura uko operation zagiye zigenda, bagasobanura uko ibice byagiye bifatwa ndetse n'ibikoresho ukuntu byagiye byigarurirwa. Murabizi mama 23 abo tubona ku rubuga naberetse agafoto cyangwa se akavideo ka mama 23 ari bwigiye kwinjira Bunagana ukuntu rero bameze. Nta na uniform bagiraga, murabizi neza cyane, nta n'iteni bagiraga, binjiye mu buryo butari bwiza. Naberetse agafoto ka Willy Ngoma ari kuvuga ukuntu bakubise abasirikare Cyanzu na Mbuzi na Runyoni bamaze kuvanamo FRDC uko bari bameze, mwarabibonye. Hanyuma murebe ubu guhera kuri bose bafite amamodoka, kandi amamodoka ntago bayaguze, nta gihugu cyabateye inkunga nk'uko babivuga. Nuvuga ngo ibyo bikoresho byose babikuye kuri leta. Guhera kuri bose bafite imodoka. Ndakeka ko hari n'abandi batari kuri urwo rwego bafite imodoka bakoresha, bitewe bavuga bati rero iki gihombo cy'igihugu cyashoyemo ubu ngubu igihugu kikaba nk'ubu ngubu uyu munsi saa sita z'ijoro, ni breaking news. Ikipe y'igihugu ya Leopard, ikipe y'igihugu ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, notre équipe nationale Leopard, amakuru atugeraho ari kutubwira ko iyi kipe yabuze uko iva hariya mu gihugu cya Tanzania. Biteye agahinda,
amafaranga yabuze, abadepite barahembwa, miliyari na miliyari ziri kunyerezwa. So kugeza amagingo rero bikavuga ko ngo bagomba kubazwa guhera kuri lokalite ya mbere yafashwe, ubwo guhera Sarambwe kumanuka kugeza amagingo aya ngaya ubu ngubu bari mu nkengero za Uvira, ubundi bakaba bari muri hafi muri teritwari ya Shabunda, ubundi bakaba bageze hafi ya kurenga aho bita za, ubwo ndumva kwa Bajiriye Paruku hariya ni muri iwabo wa Jiriye Paruku muri village yabo naho bita Kipese, ukarenga Kipese ukagera imbere. So ukumva ko rero ni ikibazo gikomeye cyane. Amakuru avuga ati kuri abangaba bahamagawe, ndetse hari gahunda yo kugira ngo bagire icyo babwirwa. Hari nk'aba officier, harimo ndetse ngo abasirikare ngo bahoze harimo ancien chef d'état major, hari commandant des opérations, hari ndetse n'abari bakuriye ama region militaire n'aba responsable b'ama service spécialisé cyangwa se n'inzego zikomakomeza zivuga ari kijyana muri FARDC. Ahangaha harimo nk'uwo bita General d'Armée Christian Chiwewe Shongesha, uyu nguyu yarimo deja nawe yahamagajwe. Hakaba General Major Sylvain Ekenge Bomusa, uyu nguyu nawe w'umuvugizi azwiho kubeshya, atabasigaye bakoze ni uzwiho kuvuga cyane reprise stratégique nkuko Chiko Chitambu yamubwiraga nawe akahita. Sylvain Ekenge umuvugizi w'ingabo akuriye ishami bita SIFA cyangwa SCIFA. Hakaba Lieutenant General Fursi Kabwe. Lieutenant General Fursi Kabwe ni ex commandant des opérations wa Nord Kivu na Sud Kivu. Hakaba General Major Obedi Rwibasira, uyu nawe ni umurwandophone. General Major Obedi Rwibasira akaba ari komanda wa CGM. Uyu nawe ubwo maze kuvuga abajenerali bangahe. Uwa mbere navuze uwo bita General d'Armée cyangwa General Furu Christian Chiwewe Shongesha wari ndani. Ubwa kabiri mbabwira uwo bita Sylvain Ekenge Bomusa. Ubwa gatatu mbabwira uwo bita General Fursi Kabwe. Ubwa kane mbabwira Obedi Rwibasira. Hari andi ma officier nayo ngiye kugarukaho. Hakaza uwo bita General Major Deogracias uyu ni General Major Ephraim Kabikiriza. General Major yari komanda w'abagarde républicaine. Ndabona bikemutse. Navugaga General Major Ephraim Kabikiriza akaba ari komanda w'abagarde républicaine. Hakaba General Major Deogracias Lukwebo akaba ari komanda wa troupe wa réaction rapide. Akaba General Jean-Claude Singa Bwengi Ngina ni komanda wa service militaire. Amakuru agakomeza avuga ko ngo iyi gahunda yo kubanga bari gufatwa ngo ni imyitwarire mubiza. Tuvuza abajenero bakomakomeye ntabwo bageze muri abo 41. Aba bose kugeza amagingo ya bagiye ngo basobanura icyatumye batsindwa urwo rugamba kuva Bunagana kugeza amagingo. Ariko noneho wenda ibi tubivuye tukibaza, twakwibaza tutese niba abangaba baratsinzwe urugamba, abahari bo ubu ngubu ese bo bari kubona bo bari kurutsinda bakavuga bati bare habayemo kugambana, none abangaba bo bari gutsinda urugamba, reka wenda tugire turebe ubundi turebe burya biragaragara ko ahangaha habayeho kugambana. Mwibuke ko njyewe ibingibi nshaka kubigarukaho mbigarutseho mu buryo wenda busesenguye, kuko mbere yuko ibi biba havuzwa abajenerali aba officier 64 yuko abangaba uko byagenda uko ariko kose hari kigomba gukorwa,
hari igisabwa kuba bagomba gusobanura bakabona ukuntu bagomba kuba ari 64 ari benshi cyane, bakavuga bati ni ikibazo gikomeye kubona ko bose bagomba gutabwa muri yombi, kuko igihugu cyose cyasigara nta ba ofisiye basigayemo. Reka tubashakeho impamvu ko bose ntabwo bararegwa impamvu yo kwivugana Perezida Felix Antoine Tshisekedi. So ibyo ngibyo rero ni uko nguko kugeza amagingo wenda ibyo nibyo dushobora wenda kugarukaho byumvikana kugeza amagingo aya ngaya, byumvikana kugeza umwe wenda dushobora kuvuga ikaba ari situation navuga ko itoroshye mu gihugu, ndetse ishobora kuza gutuma ibintu bikomera cyane, ndetse bikaba byaba bibi cyane. Hanyuma munyemerere mpite nsimbukira anga muri axe ya Sud Kivu muri Minembwe, mbere yuko wenda njya muri Warikare. Amakuru arambwira ko umurenge wa Minembwe ushobora kuba uri guhinduka territoire. Ngo nyuma yuko AFC mu 23 ari iri kukontorora, kuko ubwo tuvuga AFC ma 23 twirwaneho ni bamwe hariya hashatse kuba commune rirare barabirwanya. Ubu ngubu ngo hakeneye yuko iba territoire entité administrative décentralisée, agace kayobowe na administrateur wa territoire yitwa Minembwe. Yana amakuru aturuka aravuga ko nyuma yuko Corneille Nanga asubiye inyuma kayikura ku rwego rw'umurenge, ubwo commune ni nk'umurenge, Nanga ngo yafashe commune rirare ayikura ku rwego rw'umurenge ayishyira, nta makuru ari kuvugwa kugeza amagingo aya, ntabwo turabona communique iri officielle itangaza ivuga ngo commune, ivuga ngo territoire de Minembwe. Oya, ntabwo turabibona, gusa niba iri kuvugwa iyi rero ishobora kuba yamaze kuba intara ntoya. Ni amakuru y'indani kwa ndani mu buryo bwo kwegereza abaturage ubuyobozi. Ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi bwatumye ibihumbi byinshi bimurwa ku butaka bwabo, ndetse na Vice President Azarias Ruberwa akurwa mu mirimo, ndetse uyu mugabo wari ministre wa decentralisation washakaga ko Minembwe iba commune rirare ikigenga, ikava kuri za groupement za Itombo za Sheferi, secteur ya Itombo. Ko bavuze secteur ya Itombo za groupement za Chinkorobwe, ujya ugasanga bakidepanda n'abashefu kutimye ba moko runaka, ugasanga abanyamurenge bo ntago bo bisanga, kandi wabaro wasanga mu myaka avant 1885, donc mbere ya Conference de Berlin bari bakiri kuri buriya butaka. Ukiyimagine ukuntu Kongo yo yabayeho, ubundi answa Kongo yabaye batangira kubara ko yabayeho 1885 nibwo yabayeho Kongo. Ubundi bindi byari ibintu bitaga amasheferi, uduce runaka tugiye tuyoborwa n'abantu bagiye baturuka ahantu runaka. Ku mateka ya Kongo bivugwa ko nta mukongomani nyakuri, ko umukongomani nyakuri ni uwo bita umupigime cyangwa se umutwa, ariwe musangwa butaka wari muri Kongo muri 3e millénaire avant Jésus Christ, cyangwa se mu kinyagihumbi cya gatatu mbere y'ivuka rya Yesu. Abo ngabo bivugwa ko bari muri Kongo, kandi iyo Kongo bavuga barimo ntabwo ari mu burasirazuba, bavuga forêt équatoriale, ishyamba rya shyamba rya Equatoriale. Abavuga ko rero ngo ari abakutimye, icyo kikaba ari ikintu cy'ikibazo. Ugasanga hari abakongomani, abanyamurenge, abandophone bien sûr bo muri za Masisi na za Rucuro, bariye ubundi na aba autochtone. Nuko nyine Kongo hari ukuntu byagiye bitagenda neza, na aba autochtone, kuko Kongo yabayeho bahari 1885 nibwo Kongo yabayeho, bavuga ngo iyi bibaye Kongo, ngo iyi rubaye u Rwanda, rubaye Uganda. Ibyo ubundi ntabwo byabagaho, ibyo ntabwo byari bihari icyo gihe. Alors Kongo ibaho iyoborwa iyo bitaga Etat independant du Congo cyangwa EAC, leta yigenga ya Kongo 1885 kugeza 1908. Hanyuma 1908 ihita ihinduka yitwa Congo Belge, Kongo Mbirigi. 1908 kugeza 1959
aribwo yitwa Kongo Mbirigi, aribwo uwo bitaga Leopold wa kabiri yafashe ayikuraho. ubundi icyitwa Etat Independant du Congo yari nk'umurima cyangwa se parcelle cyangwa ubutaka bwa Leopold wa kabiri. biba ngombwa yuko 1959 aribwo ba Lumumba n'abandi benshi ba Etienne Tshisekedi n'abandi benshi barwaniraga ubwigenge, nibwo babwemerewe. ariko ubundi iri Congo Belge yayoborwaga n'uwo bitaga Baudouin ya mbere, ariko hepfo hagati aho ngo muri za 30 na kangahe ikaba yarayoborwaga n'uwo bita Albert wa mbere, ndumva ari Albert Leopold wa gatatu, Leopold III, ndumva ari nkuko nguko, yego. hanyuma bigakomeza muri ubwo buryo. So wenda na amateka maremare umuntu ashobora kuvuga, ariko amateka ya Kongo yagaragaza ko aba transplant cyangwa se abo bavuga bashobora kuba baraturutse ahandi, bafata bare bakongomani bandane bagafata n'abandi bahunze muri 59 baturutse mu Rwanda bakajya muri Kongo. usanga bari abakongomani bari hariya cyane cyane mu bwoko bw'abatutsi bavuga ngo nabo ngabo ngo bavuye mu Rwanda 59 ngo bagiyonge, kandi imbere y'59 bari muri biriya bice. So ibyo ngibyo byo ni amateka maremare cyane. So rero niyo makuru yatugeragaho mu kanya tubwira ko commune rurale ya Minembwe ishobora kuba yabaye territoire. Turacyabikurikirana, turaza kuba tubireba, bishobora kuza gutangazwa yuko ibaye territoire entité administrative décentralisée. Hanga abana bigarutseho bavuga ko bazariya Silverwa babaye aba vice president ubu ngubu tuvugana bari muri za leta z'ubumwe za Amerika bahunze igihugu, kandi barabaye mu by'ukuri abayobozi bakomeye cyane. Hanyuma icyo dushobora wenda kongera kuvugaho ni imirwano n'ubundi ikomeje cyane hagati ya Wazalendo na M23 muri axe ya za Kalungu, muri Haut Plateau, muri territoire ya Uvira. ni imirwano ikomeye cyane, bivuga ko Colonel Ndabagaza atorohewe muri biriya bice nk'uko Wazalendo bo babivuga, ariko ari gukora ama operation adasanzwe kuko yamaze kucengera ndani, yamaze kwinjira ku buryo nshobora kuvuga ko bitoroshye. Bikaba bivuga ko ngo uduce turimo Muhuzi, Runywera, Mirandira, Mutanga ndetse naho bita Cyuya ndetse naho n'aha Karungu ari uduce mu by'ukuri yamaze kuba yigaruye, kandi turi muri territoire ya Mwenga. Yes, ariko amakuru akaba avuga ko ngo ikitwa aba mercenaires, abacancuro bavuye abacancuro bamaze guturuka tayari muri baturutse Uvira, bose bakaba berekeje hariya muri Mwenga na Warungu, ngo hari icyabazanye. Tugiye kwitega rero imirwano y'abacancuro na Colonel Ndabagaza na FCM 23 muri biriya bice, kandi bidasubirwaho. M23 mu matangazo yabo yamaze kugaragaza yuko abacancuro none bari kurwana ku buryo bweruye, ariko kandi tubitse ko abacancuro bitanemewe yuko banakoreshwa. ariko ukibaza ukuntu izi za Human Rights Watch, za Amnesty International n'ibindi bari kugira batya bakandika, ariko kumva Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntacyo bayivuzeho, kandi mu by'ukuri iri kuvyola amategeko mpuzamahanga y'imirwanire. Buriya aba mercenaires cyangwa abacancuro ntabwo bemerewe gukoresha mu intambara. Mu by'ukuri bavuze ko igihugu kigomba gukoresha abacancuro kigomba guhana. Kongo yiri kubakoresha ku karubanda ku mugaragaro ko ntacyo bari kuvuga. So ibyo wenda ntabwo twakwirirwa tubitindaho. Hanyuma ni ugukubita hirya no hino kureba uko situation zimeze muri Ituri. Ibintu bikomeje kugorana cyane mu bice bya Iga Barriere, Gina ndetse naho bita Lopa. Iga Barriere, Lopa ndetse n'ahangaha muri Gina, amazu n'amaduka bikomeje gusahura ku rwego rukomeye cyane. Abasikire ba FRDC harimo gushyirwaho barriere zimaze kugera kuri 30 muri kilometero 20 kugira ngo bambure kandi baniba abaturage muri territoire ya Jugu. Ibihe bikomeje gukomera, aho amakuru angeraho hambwira ko abaturage b'abahema bose bakomeje guhungira mu gihugu cya Uganda. Turaje bakomeje guhungira muri Uganda i Kampala ngo kubera ikibazo kimaze kuba ikibazo gikomeye cyane cy'abaturage. Hanyuma wenda icyo dushobora kuvugaho nanone, amakuru akomeje kugenda hwihwiswa ni muri territoire ya Walikale. ni imirwano ikomeje, mu by'ukuri twavuga ko ari ku rwego rukomeye. Imirwano ikaba ikomeje kubera muri axe zigiye zitandukanye, cyane cyane muri groupement ya Waloa Yungu na Waloa Yungu, yego.
mu by'ukuri twavuga ko ibintu bitoroshye, gusa amakuru ambwira muri Waloa Rwanda muri teritwari ya Walikale ni groupement mu by'ukuri kugeza amagingo ya yari imaze iminsi kontrolwa na Mai Mai Kifuafua muri donc Waloa Rwanda. Iyi groupement imaze imyaka 20, imyaka 20 igenzurwa, donc 20 igenzurwa na Mai Mai Kifuafua. None kera kabaye amakuru angiye yarambwira ko kuwa kabiri tariki 19 aribwo FRDC yashizeyo umukomanda wa polisi, leta yashizeho umukomanda wa polisi. Kera kabaye nibwo bajya kubona bayobowe bagiye kuyobora na komisariya, ikaba yarashyizwe mu gace ko bita Biriko naho bita Rukaraba. Abase buriya nabo ni abazalendo bagomba gukorana, ni muri Waloa Rwanda. Hanyuma wenda icyo dushobora kongera kugaruka, ariko ibi bintu byo muri turi birakomeye cyane, birakomeye. Abantu 11 bose bamaze kwicwa uyu munsi barenze 5, babaye 11, bikomeje kuba bibi. Nyuma 23 ivuga ko raporo ya Human Rights Watch ari ikinyoma ngo ndetse ishingiye ngo kuburi bamwe mu bayobozi b'Kinshasa ngo aribo batanga ayo makuru. Human Rights Watch ngo irimo irababeshyira. Igihugu cy'u Rwanda nacyo cyavuze ko RDF ntaho ihuriye n'ubwicanyi buri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda narwo rwabyamaganiye kure. Urumva Human Rights Watch yaje ivuga M23 cyangwa se M23 ivugana n'igihugu cy'u Rwanda. Nyuma umutwe wa 23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uvuga ko raporo nshya y'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch iwushinja gukora itsembatsemba ku basivile biganjemo abaturage bo mu bwoko bw'abahutu ari ikinyoma kandi ko nta shingiro bifite, cyane ko bamwe mu bayobozi banayoboye urwo rugamba arimo arabo muri ubwo bwoko. Ese bari kujya kwica bene wabo nyine wumva nibyo byavuzwe na Jules Murumba, noneho bakaba bari kubyemera. Ariko abasirikare urajya kubona abayobozi ba General Gakeri n'abandi ba General bagiye batandukanye bose, none se nibo bari kujya kugutsembaho bene wabo? Ibyo ngibyo bibaho. Urumva ni ibyo ngibyo mu by'ukuri bitumvikana, nibyo 23 yamagamye. Hanyuma kuri couvre-feu yabaye mu mujyi wa Goma yaje mu by'ukuri kuba hari abafashwe. Bemba mu kanya agiye kutuzanira situation yaho uko imeze, dore ko intare official twahamutumye amaze kuba hatugerera, ndetse n'inama iri kubera muri quartier Kahembe ni hafi, agiye kuba yidukurikira mu kanya. Amakuru araba yatugezeho arahari neza cyane. Nyuma hari umurambo wabonetse mu masaha ya mu gitondo haniya munsi ya BDGR hamwe na Pilipili. Kubaza ko Pilipili biravuga ko uyu murambo kugeza amagingo yangaya hataramenya icyaba cyawishe. Hanyuma mu mujyi wa Bukavu imihanda iri gukorwa ku rwego rukomeye cyane, kuva kuri Yesu hafi ya Lycée Wima mu mujyi wa Bukavu, igikorwa cyiza cyane. Hanyuma wenda icyo dushobora gusorezaho twavuga ni Masisi nta kidasanzwe kiri kuhabera mw'abantu mwe. Ubwo ni breaking news twari tuzanye ziba zigezweho ndetse zikabageraho kuri gahunda. Ndabona ari rya tangazo ribeshyuza, nta n'umunsi n'umwe Human Rights Watch izavuga neza M23 nta na rimwe. Ngo ibi ngibi ngo ni ukubyibagirwa, niyo iyi ntambara izarangira kuko M23 izayitsinda. Nubwo iyi ntambara yarangira ntabwo baba bampatse ibitku bazavuga neza, mu byibagirwe kuba ngo bazagira icyo bavuga kuri 23. Ni abantu bakomeje kugenda bagira ibyo bandika kuri iyi raporo ya Human Rights Watch. Reka rero tubashimire mu by'ukuri kuba mwabanye natwe. Amakuru yaciwe nakagaruka. Barakoze cyane, bye bye.